Okurugebero mwenda byo kwikumi omwaka gwa 1962 Uganda obwetungo kwetegeka hati emyaka 63 ehingwire erabiro mu mikono y'aba president mwenda. Entebe egi erikuchirayo obunuzi bamwe bakagitungira ha mucheka kandi abandi bakaraba mutanuru okugihikaho ekyarugirire n'okushesheshagama. Sir Edward Frederick William David Walugembe Mutebi Ruwangula Muteso wa kabiri ow'ekibiina ekya Kabaka yeka niwe yabandizeho kuruga omwaka gwa 1962 okusya omwaka gwa 1966 aho Dr. Apollo Milton Obote I ow'ekibiina ekya Uganda People's Congress UPC ombugufo nokwekwatamu enkasi akavuga ihanga eri ahabwa emyaka 5 ogu akebembera kuruga omwaka gwa 1966 okusya omwaka gwa 1971 obwo Idi Amin Dada oume omunyamahe ataka mwihiro mukono munyungu akebembera ihanga ka president wa kashatu ahagati y'ebirabira bitano by'uko kubanza omwaka gwa 1971 okusya 2011 by'okwakana omwaka gwa 1979 obu mukama we Obote yabeiragire omu rukiiko rwa Commonwealth omuri Singapore ogu akamara emyaka 8 aha butegeki. President wa Kanani Yusufu Chironderure ateine ekibiina ogu akebembera emyezi 3 yonka okuruga 2013 ebyokwakana omwaka gwa 1979 okusya 20 by'okwamukaga omwaka gwa 1979 aho President wa Katano Geoffrey Rukongwa Benaisa owa UNFL wagizirengu entebe woma ekirukumanyisangu entebe nuzire akakwatamu steringi kwebembera eihanga okumara emyezi 11 okuruga 20 by'okwamukaga omwaka gwa 1979 okusya 2012 by'okwakatano omwaka gwa 1998 Paulo Muwanga President wa Uganda owa mukaga akazahangome 2012 by'okwakatano omwaka gwa 1998 koyabeira atakashitamire omuntebe kugihikamuje akaikikana yajirugamu ebirabiri na biri by'okwakatano omwaka gwa 1998 obo harukutebekanisibwa akaruru k'omwaka ogwo akobwa president akabeire akokubanza omu byafaayo bya Uganda. Paulo Muwanga omu byafaayo bya Uganda niwe yakirizeyo abandi kwebemberera obwire bugufo obo arukumaraho 2010 byonka. Bwanyuma y'akaruru k'omwaka gwa 1998 president wa Mshanju Dr. Apollo Milton Obote owa UPC akagaruka omuntebeji omurundo gwa kabiri bwanyuma y'ekibiina kye ekya UPC kuhuta karuru. Obote omu byafaayo bya Uganda omu myaka ejinkaaga n'eshatu niwe wenka ayayibembeireho Uganda emirundi 2 n'obukirabe kiringu akaba ayijahoje kwonka arugaho kitararine obwo arukwihwaho bakomanda b'engabo ze. Obote tu akaba president wa Uganda okuruga 2017 by'okwikumi omwaka gwa 1998 okusya 2017 by'okwa Mshanju omwaka gwa 1985 aho Obote akamaraho emyaka 5. President wa mwenda ni Tito Okello Lutwa omunyamahe nawe ayayibembere Uganda okuruga 2009 by'okwa Mshanju omwaka gwa 1985 okusya 2006 by'okwo kubanza omwaka gwa 1986 ogu akamaraho emyezi 6 yonka kandi akebembera na mutahi we Basilio Olara Okello. President wa mwenda ni Yoweri Kaguta Museveni ow'ekibiina kya NRM yatandikire kwebembera Uganda ebiro 30 by'okwo kubanza omwaka gwa 1986 bwanyuma y'orutaro rw'ekishaka yatandikire omwaka gwa 1998 bwanyuma y'okuhakanisa ebyarugire omu karuru akasingirwe UPC we akuyagizirengu kakeibwa. Uganda egi okujaguza emyaka 63 ey'okwetegeka kugishangire eriyo neyetegurira akaruru k'omwaka ogurukwija akarukwija kusharamu yaba President Museveni atwire nayibembera Uganda kuruga omwaka gwa 1986 okwisya hati egi niyo myaka 39 ko arugaho ninga agumaho ahabwo kuba nawe ayisimbire omu karuru aka. General Yoweri Kaguta Museveni tebuhaburwa ow'emyaka 81 niwe president wa Uganda akizireyo okwebembera emyaka mingi 39 kandi ku arasinje ekisanje eki ekirukuhwayo omwaka gwa 2031 naija kuba yasya emyaka 45 aha butegeki. Eihanga lya Uganda eryakubizibwe ekikubyo ekya The Pearl of Africa ekirukuvunurwa ngu Uganda nugwo mutima gwa Africa abebembezi bona mwenda abajebembeireho ohiro President Yoweri Museveni abandu bona bakafa.